Dobro večer. Večer. Miloš iz BlaBla TV Skoplje na telefonu. Dobro večer, Darko Rundek iz Rundek Cargo 3 na telefonu. Velika čast da razgovaram sa vama, gospodine Rundek. Drago mi je, hvala lijepo. Ja sam htio da vas pitam u vezi sa vašim dolaskom u Skoplje sljedećeg mjeseca u okviru Taksirat festivala. Recite mi, u Skoplju ste već dobro poznati, koji put dolazite ovdje? Pa ima tu, prošlo je već godina i godina, tako da kad sam se zbrojao, a dalo bi se sigurno možda brojiti 15 puta, 20, nemam pojma, 10, teško mi to ovako na brzinu izbrojiti. Tako je, uglavnom ovdje ste vrlo dobro poznati. U okviru Taksirat festivala, kako je došlo do te suradnje? Pa mi smo izbili na Taksiratu prije, mislim, šta ja znam, 5, 6, nemam pojma, već koliko to ima godina. Ne jako davno, ne baš jako nedavno. Pa taj festival je vjerojatno nastavio tradiciju onih festivala koji su krenuli u Zagreb Gori, i bilo je tih, vjerojatno potiče iz vremena kad su se radili veliki festivali. I svaki grad ima svoj veliki festival, pa valjda Taksirat veliki festival Skopja. I to je ozbiljan festival, ima dobre učesnike i na njemu i čast sudjelovati. Tako je, dolazite tu da promovišete novi album, čini mi se. Tako je. Recite mi naziv albuma, izdat je čini mi se marta ove godine. Album je izašao 30. maja, znači da je praktički izašao baš tik pred ljeto, izdao ga je Menard, zove se Mostovi. Tako je. Koliko ste vremena pripremali album? To je, mi smo zapravo Plavi avion, naš prethodni i prvi album Rundek Cargo 3 izašao je 2010. negdje krajem 2010. tako da prošle 4,5 godine otprilike između prethodnog albuma, odnosno prvog albuma Rundek Cargo 3 i ovog drugog albuma Rundek Cargo 3 koji se zove Mostovi, izdavač je isti. Pa mislim, kad je prošle godinu dana od kada je izašao prethodni album, mi smo počeli raditi na novom albumu, znači da smo njemu radili barem 3,5 godine. Tu je isto u pitanju promocija novog video zapisa, je li tako? Pa mislim da bi trebalo, mislim da kad budemo u Skopju da će već biti vani 19.11. ja sam čuo da izlazi novi spot. Pa dobro, vi znate možda malo više od mene. Ja nisam baš gledao točno koji je to datum, a osim toga, ja volim te svoje klipove koji su rađeni spotovi, koji su rađeni na pjesmama koje su moje, ja volim to prvo blagosloviti da se to mi stvarno sviđa, što bi moglo biti bolje, tako da mi je važnije da spot bude dobar nego da bude baš na taj datum koji je određen, a nisam još vidio, tako da ne mogu reći da ću to ja blagosloviti baš na vrijeme. Tako je, to je suradnja sa kime? To je suradnja sa Gonzom, sa Radoslav Jovanov Gonzo, a on je valjda, ja mislim, u zadnjih možda 20 i više godina, ja mislim najveći, najplodniji autor videospotova u Hrvatskoj, a i šire. U region, recimo. U Skoplju dolazite pod nazivom Cargo Trio. Recite mi u muzičkom smislu. Nastupate inače i kao orkestar, Cargo orkestar. Koja je razlika između ta dva pojma? Ne, mislim, Rundek Cargo 3 je naslijedio Rundek Cargo orkestar i samo u jednom kratkom periodu, od možda 2 mjeseca smo nastupali paralelno na nekim svirkama kao orkestar, na nekima kao trio, ali već dugo sviramo samo kao trio jer orkestar je otišao u ropotarnicu historije. Ali se možda iz nje vrati, ko zna, ali u svom slučaju u ovom trenutku jedina postava s kojom sviram, to je Rundek Cargo 3. Na početku ste mi rekli da ste više puta bili tu. Kakav je vaš stav prema publici u Makedoniji? Pa ja je volim, a i ona malo mene isto voli, tako da to, mislim, moj stav je vrlo pozitivan. Da, možete nešto da nam najavite šta da publika ovdje očekuje od vas? Pa zadnji koncert je bio u univerzalnoj dvorani i ta dvorana mi je jedna od najboljih koje sam nikad svirao i ja bih jako volio da sviram ponovo u njoj, a kako se ona sad renovira, evo moramo svirati negdje drugdje. Tako. Publika može očekivati prije svega promociju novog albuma, to znači da će oko pola našeg repertoara činiti pjesme sa novog albuma, a drugu polovicu će činiti pjesme koje bi nas publika kamenovala kad ne bi svirali, znači pjesme koje moramo svirati, htjeli mi
muzika voli i voli ih čuti. Tako da će to biti recimo novi album plus The Best Of. Ok, jedno pitanje malo nevezano za temu. Čuo sam u izvesnoj suradnji sa bendom Ničim izazvan. Aha. Recite mi nešto više u vezi s tim. Pa mi smo se sreli, ja mislim, na Tijentištu ovog ljeta, gdje smo dijelili, i poslije toga još u Nikšiću, gdje smo nekako bili na programu istih festivala i upoznali se i to su stvarno Chris O'Brien band koji je bio vrlo sretan što smo se sreli. Oni vole to što sam ja u raznim kombinacijama radio i vole svirati muziku i to rade bez nekih velikih pretenzija da zaradi puno para, nego to vole, tako da su me baš bili simpatični i draži su mi se u toj svojoj nekakvoj čisto odnosu prema tome što rade i entuzijazmu i došli na suradnji. Ok, gospodine Rundek, hvala vam puno. Molim. Vidimo se uskoro. Vidjet ćemo se, prijetno.